Anginibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu umsindisi. Nginivusela nonke emaswati lamahle ekhaya nangaphandle kwelive laseSwatini. Labangcwele ngifuna ukukhuluma ipolitiki kodwa ngibambe eBhayibhelini. Uma sifunza incwadi yemthetho lokuyincwadi ya Deuteronomy. Incwadi ya Deuteronomy chapter 23 verse 12 kuya ku14. Deuteronomy 23 verse 12 to 14. Kukhuluma simakadze lapha ngemprofeti wakhe Moses. Uthi simakadze niboba nendzawo ngaphandle. Le ndanzi nanifuna ukuthi thuma niye kuyo ngaphandle kwenkambo. Thineke singathi ngephandle kwelive whatsoever way. Okay, uthi ke uma ke nithi thuma nibophatha likhuba noma nibophatha indvo tsite yekumba nithi ningatethuma bese seniyemba niyawagcibela lamangqoliso. Uthi ke ngoba simakadze wehla uyenyuka enkambo wendela kutonivikela akukafanele simakadze akhanze lokubi lokunengekako njengemasimba ngoba angaze anqanzeke. Inkosi ibusise lamava egameni lika Jesu Kristu, amen. Bazalwane ngiyawanaka lamagama lawa. Simakadze uyakunyanya kungqola. Emasimba abuyaphi kahle kahle. Emasimba noma ke emangqoliso kudla losikudlile waze wakudla lokudla kwafika eswini wayokukhipha watithuma wayothoya akusasiko kudla lokho sengemangqoliso sekungqolile. Ingako emaMuslim wona akasebenzisi ngisho nethishu avele adunuse kubuye mandi ageze ngemandi akasuthi ngisho nangethishu ageza ngemandi. Ngiyethemba kuyevakala ngoba sekungqolile lokhu ingako kuthiwa ngemangqoliso sekabange kungcola. Okay, asengibuye ke kupolitiki. Sengishito ngathi kudla noma ngabe kumnanzi kangakanani wazi wahamba wayotikhulula wayokuthoya lokho kudla lokho sekubi sengemasimba. Naku ke 1973 sive semaswati esibayeni safike sathoya ini emaphathi sathi asisawafuni emaphathi siwathoyile noma ke sawathoya. Umbuto wami uthi namhla sesiyabuya yini futhi siwalanze back lamaphathi lathoywa siwalanze back akufani yini lokho nekubuyela back uyodla emangqoliso losowalahlile. Simakadze uthi emangqoliso wagqibele losho ukuthi you are not supposed to go back and eat them. That is why athi mbani umgodzi wagqibela. Nansi ke lamathoyi langemaphathi semba umgodzi sawagqibela sesiyowavumbulula yini lemgodzini sesifuna kuwadla futhi. Umbuto loyo lenginawo ukuthi silive sendani namhla sithi thunga ngendzaba yemaphathi ngoba phela emaphathi saphuma saqedza ngawo sawathoya saqedza ngawo esibayeni. Sekumele sibuyele manje esibayeni siyogubhuluta lamathoyi lesawathoya sicalele phasi manje sibuye nemaphathi shothi sesifane ukuthi sibuyele emahlanteni siyodla emahlante njengoba lisho iBhayibheli noma ke sibuyele emathoyini siya etoilet siyodla emathoyi. No, bathandzekako asiphumeni sipheleni emaphathini kwethu lekufuna sikufune kufuna indlela yekubusa lenebu Afrika nalenebuntu hayi lena lenemathoyi. Inkosi inibusise, amen.